Bercetar. Bergetar di lambe. Guys, ini guys. Wah ini nah. Gimana? Bye. 6 bon cabe. Oh. Nanti kalau kurang kita tambah 7. Tetap kayak tiga. Apa rasanya? They said, don't fall, don't forget all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it. Getting these voices inside to stay quiet. Gone to the place where all this began. Just start again. Jadi lah sambal. Udah mau. Itu bagian dari guys. Setelah tadi pasukan huru hara menuju gereja melakukan aksi tangan 10 bon cabe. Sekarang giliran kita. Juragan umang-umang beserta para rekan kami coba dengan hal yang sama flash talking guys. Jadi bagaimana rasa dan sebagainya. Terus saksikan video ini. Oke guys. Udah mau bang? Mana dulu isi ikonnya kau ambil itu kelas itu. Kan? Iya. They said, be me. Beneath the bed, the people outside. You surely get burned if you reach out and touch. My mind is water, I'm trying to hide it. Getting the voices inside, just get quiet. On to the place where all this began. Wah, ini nutup beras. Start again. I'll see the light until the dawn. Udah 4 nih. Empat tiga wah. Woi, tiga bae. Ini potong dulu. Tambah lah bang. Tiga. Pedas nih ini. Lucu aja. Yang 5 tadi berapa? Yang 5 mana tadi? Terima. Capin 5 rak. Ring kau yang mana nih? Yang karni doang nih. Kau sepanggungan kau. Iya. Hah? Doer. Hah? Ini yang doer nih. Wih. Itu. Limo. Kasih kamu dulu. Nambah terus lah. Pas lagi makan juga. Bungkus itu jangan dihabiskan kan lo. Dikit-dikit kan. Ini kan Iko, nampak Iko. Oh yang ke-7. Apakah badannya yang besar ini akan kalah sama yang kurus? Ambo jadilah standar. Standar turn up. Kenapa? Ini 7 guys. 7 bon cabe guys. Ini kan loro lah paling ora. Woi, masuk piro? Siji. Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try.
Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy. Can't be waiting for you in the morning. I'ma leave without giving a warning. I'ma leave without giving a. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. Tambah lagi berapa nih? Ya, yang kelima nih. Turning off my mind so I get by. I just wanna be happy. 6 ini guys. Wes. Abot. Wes. Bukan. Nah, itu masih kok. Kita tutup dulu guys, Nah, tutup dulu guys. supaya dia mantap. Jauhkan dikit. Hari ini kita bersama Gading Sanjaya, salah satu penunggu gereja ini guys. Dan ini rekan kita jauh ini dari Batu Layang sana. Perjuangan Manden gitu. Itu Pak Bendara itu. Siap. Sumber duit kita di sana. Oke guys, kita akan mulai guys sebentar lagi. Siapakah yang akan mengangkat bendera putih duluan? Siap. Matikanlah dulu, tunggu kan. 6 bungkus guys. 6. Engkau udah? Mulai lah. Kita tes 6 bon cabe. Nanti kalau kurang kita tambah 7. Tetap kayak 3 aja. 3 bon cabe. Mantap. Ini Guys, kita mulai guys. Ini 5 bon cabe guys. Oke ya. oke. Ini Paling rendah sendiri, guys. salah satu penunggu gereja. Dahsyat men. Gurih. Gimana rasanya? Mantap. Belum bisa komentar. Oke. Oke. Ini YouTuber kita ini mana? Udah memerah bung. Baru pertama. Mana ding? Siap. Woi, akan ada yang makan bendera putih nih kayaknya. Batu bung. Pamit ke kolam renang. Berapa bon cabe? 2. Mantap. Belum. Pengaruh. Wah, buka jaket nih, guys. Buka jaket. Ini lah guys. Kita tambah lagi ya bro ya, 7 ya bro. Lagi 7. Kita tambah 7 bro. Oke. Tambah ya. Manis ini bro. Manis. Indoair. Panasnya nggak di sini, guys. Kali bro. Nggak di sini, tapi di sini. Coba gimana bro? 7 bro. Udah coba ya, 7. Oke.
Apa rasanya? Mencetar. Wih. Bergetar di lambe. Guys, ini guys. Wah ini nah. Gimana? Bye. Udan-udan mangane iki, guys. Oke. Oke deh. Coba aja ring. Ah, ini ring. Nih, Panasnya di sini, guys. Enggak di sini dan di sini. Tapi di sini. ini masternya ini. Masih bisa lanjut, Bro. Masih kuat. Oke. Angkat bendera putih aku, Bro. Minum dulu, angkat Oke. bendera putih. Minum. Nah, rajanya nah. Merah. Cukupannya, Bro. Aduh, bro. Mantap. Udah panas pedes nih, Bro. Wih. Ini kok diam-diam saja? Das. Habis. Mantap. Das bodong. Sampai merah, Bro. Kemala. 7, Bro. Tapi dia udah keringat 7 bro. Luar biasa dia. Kuat tenang.